Reka mbashimire kandi mbahe ikaze inshuti bakunze mukurikirana ibiganiro by'Indatwa TV umunsi ku wundi, kandi mbifurize ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Reka kuri uyu munsi dutangire ibiganiro byacu tukubwira ngo kuri uyu munsi tugufitiye urutonde nibura rw'ahantu 10 mu Rwanda, no kuvuga uturere 10 mu Rwanda ushobora kugeramo maze ukahasanga indaya kurusha ahandi. U Rwanda ni igihugu cyiza cyane ndetse kigira abakobwa beza nk'uko byagiye bigaragazwa kenshi cyane, kuko gishyirwa ku rutonde rw'ibihugu 10 muri Afurika ndetse no ku isi rukaza hafi cyane mu bihugu bifite abakobwa beza. Gusa kimwe mu bintu bibabaje cyane ni uko mu Rwanda umuco w'uburaya ugenda utera imbere ndetse utera indi ntambwe. Umuco w'uburaya mu Rwanda ntabwo wemewe, haba ku bijyanye n'umuco ndetse n'amategeko y'u Rwanda ntabwo yemera uburaya. Gusa nk'uko byagiye bigaragara kenshi mu bitangazamakuru ndetse no mu babirebera hafi, usanga ikibazo cy'uburaya mu Rwanda gikomeza kugenda gifata indi ntera, aho usanga amafoto ndetse n'ibindi bintu bitandukanye nk'amashusho mu ndirimbo ndetse no mu mafilime nyarwanda higaragazamo ubwambure bukomeye cyane ndetse n'ibikorwa bigaragaza yuko uburaya mu Rwanda buganje. Gusa rero kuri uyu munsi wa none twaguteguriye ahantu hagera ku 10, no kuvuga uturere 10 mu Rwanda duhiga utundi mu kugira abakobwa bazi kwicuruza kakahava. Kimwe mu bintu bikomeye cyane muri iki gihe kandi bigenda bifata indi ntera, umwuga w'uburaya uza ku mwanya wa mbere, dore ko buriya umuco w'uburaya ugenda ukomera cyane bitewe n'ikoranabuhanga. Ibi ngibi kandi bikaba bigaragazwa na bimwe mu bigenda bikorwa n'abakobwa b'Abanyarwanda, haba mu mashusho bashyira ahagaragara. Haciye igihe gitoya gusa abakobwa bagera kuri 4 bagaragaje ubwambure bwabo imbere ya kamera, aho aba bakobwa basobanura yuko ngo bo bashakaga gufasha mugenzi wabo w'umusore atangire kubyaza umusaruro Instagram, kuko niba warumvise amagambo bari y'abakobwa baravugaga ngo iyo bakorana yarirangiye maze bagafungura imipaka maze ngo bakajya muri Nigeria. Mbese wowe wakibaza muri Nigeria ari iki kindi bajyaga gukorayo mu gihe bari barimo bakora ibikorwa nka biriya bigaragaza kuri iyi. Abantu basesengura cyane bavuga yuko byanze bikunze bari abakobwa aho muri Nigeria bavugaga nta kindi cyera kirabura bendaga kujya gukorayo uretse umwuga w'uburaya. Uretse ibyo kandi mu Rwanda ni hamwe hagaragara abakobwa bakora umwuga w'uburaya ngo ku buryo buteye imbere. Abo nta bandi akaba ari abazwi ku izina rya Slay Queen. Mu Rwanda hari aba-Slay Queen ndetse bakorera mu Rwanda no hanze yarwo. Gusa ibikorwa bibaranga usanga ari uko bakora uburaya buteye imbere. Gusa noneho tuvuye kuri uburaya buteye imbere, ugasanga hari ahantu hagiye hamenyekana cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Bamwe bakaba bavuga yuko muri utwo duce hakorerwa ibikorwa by'uburaya ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none twebwe twaguteguriye ahantu nibura 10 mu Rwanda ushobora kugera maze ukahasanga indaya nyinshi cyane ugereranyije n'ahandi. Gusa icyo ntabura kugusobanurira ni uko kimwe mu bitera abantu kwishora mu buraya n'ubusambanyi, uretse kuba hariho imibereho mibi ndetse no gushaka gukorera amafaranga. Uburaya ni kimwe mu bintu byavanswa cyangwa se bikururwa n'imiterere y'ikirere ndetse n'imibereho abantu batuye mu gace runaka baba bafite. Iyi niyo mpamvu tugiye kureba kuri urutonde maze ugasanga uturere twiganje muri iki gikorwa cy'uburaya harimo intara y'Iburasirazuba ikunze kugira ubushyuhe bwinshi cyane, ndetse n'intara y'Iburengerazuba aho iherereye ku Kivu, kandi ngo ayo mazi y'Ikivu akaba ashyuha cyane ndetse yewe ngo hakaba hakunda kubaho ndetse n'ibyo benshi twita kuryoshya. Ngo iyi mibereho yo kuryoshya rero n'ubu bushyuhe buturuka mu mazi y'Ikivu ngo bikaba ari byo bituma abakobwa bagira umuriro udasanzwe ndetse n'abagabo bakifuza imibonano mpuzabitsina mu buryo budasanzwe. Ibi ngibi ngo bikaba ari byo bituma ibi bice bigiye kureba ubisangamo abakobwa benshi cyane bakora umwuga w'uburaya. Reka rero twihuse twigerere ku mwanya wa 10. Ahangaha tuhasanga akarere gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Aka nta kandi kakaba ari akarere ka Huye. Akarere ka Huye ni akarere gafite umujyi wunganira umujyi wa Kigali. Uyu mujyi rero ngo ukaba urimo indaya nyinshi cyane, by'umwihariko isantere ya Tumba ndetse na Matyazo. Ngo ahangaha hakaba haba indaya nyinshi, ngo kandi uretse aho ngaho hose
ngo mu tubari duherereye mu mujyi wa Huye habamo uburaya bukomeye cyane, ngo by'umwihariko aho usanga hasambaniramo abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ndetse n'abiga muri kaminuza y'ubumenyingiro IPRC SAF y'akarere ka Huye. Ibikorwa by'uburaya muri aka gace abantu bavuga yuko bikomeye cyane, aho bavuga yuko nk'iyo ugeze Itumba usanga hari indaya nyinshi zivuga ibintu biteye isoni ndetse n'ikimwaro bidakwiriye umwari nyarwanda. Reka kandi tukubwire yuko ku mwanya wa 9 tuhasanga akarere gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba, ako nta kandi kakaba ari akarere ka Kirehe. Nk'uko twabikubwiye, ubushyuhe buba mu ntara y'Iburasirazuba ngo biri mu bituma abakobwa n'abasore baherereye muri ako gace bakunda kwifuza imibonano mpuzabitsina. Iyo ngiyo akaba ariyo mpamvu kuri uru rutonde rero noneho ku mwanya wa 9 tuhasanze akarere ka Kirehe, ndetse turi bukomeze no kugenda tubona yuko iyi ntara y'Iburasirazuba ariyo ifite uturere twinshi dukorerwamo ibi bikorwa by'uburaya. Akarere ka Kirehe rero ngo bivanye ku isantere yitwa Nyakarambi hakorerwa uburaya buteye ubwoba cyane, nk'uko byagiye bigaragara mu binyamakuru byandikira hano mu Rwanda ndetse n'ubuhamya butangwa n'abaherereye muri ako gace, ngo usanga Nyakarambi ifite indaya zikora ku buryo bw'umwuga kandi nyinshi cyane. Gusa tugeze ku mwanya wa 8 tuhasanga akarere nakubwira ngo ni akarere ka Karongi. Akarere ka Karongi gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba aho gakora ku kiyaga cya Kivu. Gusa igitangaje, akarere ka Karongi kagabanyijemo ibice bibiri muri klima yako, kubera yuko gafite igice gisa naho gikonja cyane, murahazi cyane ahitwa mu Gisovu n'ahandi nko mu Gasenyi, mu Birambo n'ahandi aho ngaho hakunda kurangwa n'ubukonje bukabije. Gusa nanone aka karere ngo gafite imirenge ariyo Gishyita, Mubuga, Bwishyura ndetse na Rubengera. Iyo yose ikaba ikora ku kiyaga cya Kivu, kandi ikiyaga cya Kivu kikaba kigira ubushyuhe bukomeye cyane, ndetse hakaba ari na hamwe hakorerwa ubukerarugendo. Ngo impamvu rero ikomeye cyane ishobora kubituma uburaya bwiyongera muri ako gace ni ubushyuhe buturuka mu kiyaga cya Kivu ndetse n'ubukerarugendo, ndetse no kuba haboneka ibintu bishobora gukorwa maze abagabo bakabona amafaranga bashora muri uwo mwuga w'ubusambanyi, aho basambanya abo bakobwa. Gusa akarere ka Karongi kose ntabwo ariko gakorerwamo uburaya nk'uko n'ahandi twabikubwiye. Ahangaha ngo ahazwi cyane ko hakorerwa uburaya ni ahitwa mu Cyumbati ndetse no kwa Nireba. Ahangaha utwo dusantere tubiri twombi tukaba duherereye mu murenge wa Bwishyura uri mu mujyi wa Kibuye. Uretse kuba mu Cyumbati ndetse no kwa Nireba haboneka indaya, iyo uganiriye n'abaherereye muri ako karere bakubwira yuko mu murenge wa Gishyita, Mubuga ndetse na Rubengera naho ari aho ushobora gusanga indaya nyinshi cyane, ndetse n'abakobwa b'abangavu batwara inda batagejeje igihe kubera kwishora mu mwuga w'uburaya. Reka twihuse twigerere ku mwanya wa 7. Ahangaha turahasanga akarere ka Rubavu. Akarere ka Rubavu kakaba gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba, by'umwihariko kakaba gahana imbibi n'umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma uherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu rero nawo ukaba ari umujyi ukomeye hano mu Rwanda. Umujyi wa Rubavu ufite byinshi, nko kuba ufite sitade mpuzamahanga, kuba ufite amazi y'Ikivu, ndetse no kuba hari ahantu abantu basohokera cyane. Nk'uko bigaragara, umujyi wa Rubavu ukaba ari nawo mujyi wa mbere mu Rwanda ugira urujya n'uruza rw'abantu benshi. Gusa ngo muri uyu mujyi uburaya nabwo ntabwo bwasigaye inyuma, kuko ngo ni kimwe mu bikorwa cyane, kubera yuko hahurira abantu benshi ndetse baba bafite ubushobozi ku buryo babona ayo gushora muri ibyo bikorwa byo kwigurira igitsina. Naho ku mwanya wa 6 tukaba tuhasanga akarere ka Gatsibo. Akarere ka Gatsibo gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Aka karere kakaba nako ngo gakorerwamo uburaya butangaje cyane. Gusa nta nubwo ari uburaya ku bantu bakuru gusa, kubera yuko kajya kaza no mu turere twa mbere mu gihugu tubamo abana batwara amada batagejeje imyaka y'ubukure. Urugero twaguha ni uko mu mwaka w'ibihumbi 2018 ibarura ryakozwe, hasanzwe akarere ka Gatsibo gafite abana bagera ku 452 batewe inda bakiri mu kigero kiri munsi y'imyaka y'ubukure. Reka rero tukubwire ngo muri ako karere ahantu hakorerwa uburaya hakomeye cyane ngo ni ahitwa Marimba. Ho muri ako karere ngo hakaba haba uburaya bukomeye cyane, haherereye mu murenge wa Kabarore, ndetse uretse naho ngaho ngo n'ahandi muri aka karere ka Gatsibo usanga hakorerwa uburaya ku buryo budasanzwe. Naho ku mwanya wa 5 tukaba tuhasanga akarere ka Nyarugenge.
Akarere ka Nyarugenge gaherereye mu mujyi wa Kigali, gusa ngo nako kagira uburaya cyane, by'umwihariko ngo ahantu hitwa mu Gitega, Nyamirambo, Muhima ndetse n'ahandi, ngo ni ahantu iyo bugorobye cyangwa se no ku manywa usanga abagore n'abakobwa bicuruza, ndetse bo bakaba banabigaragaza bakabyemerera n'iyo batunzwe mikoro n'abanyamakuru, ngo bakavuga yuko ari ibintu bikunze kubafasha ndetse bikabafashiriza imiryango muri icyo gikorwa baba bakora, ngo bikaba bitanaborohera kuba bareka ku kazi ngo kubera yuko kabaha amafaranga ndetse kakabafasha gutunga imiryango yabo. Reka nkubwire ngo ku mwanya wa 4 turahasanga akarere ka Kicukiro. Akarere ka Kicukiro nako kari mu turere dukorerwamo uburaya ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko ahamenyekanye cyane mu karere ka Kicukiro hakorerwa uburaya bukomeye cyane, ngo hakaba ari ahazwi ku izina rya korodoro, ngo ahangaha hakaba hakorerwa uburaya ku buryo bukomeye, ngo yewe ku buryo uhageze nijoro abakora umwuga w'uburaya ngo bashobora no kuguhemukira, kuko iyo umaze kwira nta muntu upfa kuhagenda cyenyenge cyangwa ngo ahagende uko yishakiye, ngo kubera yuko abakobwa baba bari hirya no hino ku mihanda bategereje abagabo bo gusambana nabo, ngo baba bafite amatwara adasanzwe. Reka rero nkubwire ngo ku mwanya wa 3 tuhasanga noneho akarere nanone gakomeye cyane muri ibi bintu, ako nta kandi kakaba ari akarere ka Gasabo. Akarere ka Gasabo nako gaherereye mu mujyi wa Kigali, nako ngo kakaba kazwi cyane mu mwuga w'uburaya, ngo aho hari ahantu hakomeye cyane nko mu Gatsata hakorera abakora uburaya, ndetse nabo bakaba bagenda bakora ibikomeye cyane. Akarere ka Gasabo nako kari mu turere tugaragaramo uburaya bukabije cyane, aho ngo usanga nibura abakora uwo mwuga w'uburaya nabo bashobora gukora ibikorwa bihambaye birimo kuba barwana, ndetse ngo rimwe na rimwe bakaba bicana bapfa abagabo cyangwa se bapfa abakiriya muri uwo mwuga wabo w'uburaya. Iyi Gatsata kandi irazwi cyane haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino, nk'uko ugenda uganira n'abantu bageze aho hantu, ndetse haba n'abatembera mu Rwanda, ngo bakubwira yuko bageze muri iyo santere bahasanga indaya ku rwego rudasanzwe. Gusa noneho twihuse twigereye ku mwanya wa 2 tuhasanga akarere gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba, ako nta kandi kakaba ari akarere ka Nyagatare, nako kamenyerewe cyane mu kugaragara ku rutonde rw'abantu bakora ubusambanyi cyane, aho usanga ku nshuro nyinshi kaza no ku mwanya wa mbere mu turere mu gihugu tubamo abana baterwa amada atateganyijwe, cyangwa se abana basama inda nyamara batarageza ku myaka y'ubukure. Igihamya kuri ibi ngibi ni uko mu mwaka w'ibihumbi 2018 abangana n'igihumbi 465 aribo bagaragajwe ku rutonde rw'uko bateye inda batagejeje imyaka y'ubukure. Nyagatare rero mu mwaka w'ibihumbi 2018 ikaba yaraje ku mwanya wa mbere mu turere twagaragayemo abana batwaye amada atateganyijwe cyangwa se badashyikije imyaka 18. Uretse ibyo ngibyo rero, noneho icyo wamenya ku karere ka Nyagatare, ni akarere gafite ibihugu bibiri by'ibituranyi gahura nabyo, aho nta handi kakaba gakora ku gihugu cy'Ubugande ndetse n'igihugu cya Tanzania. Benshi banavuga yuko ishobora kuba ariyo mpamvu ngo hagaragara uburaya budasanzwe cyane. Hamwe mu hamenyerewe cyane hakorerwa uburaya muri aka karere ka Nyagatare, bivugwa yuko ari ahitwa Karangazi ndetse n'Amatimba, kuko hakorerwa uburaya ku rwego rwo hejuru. Karangazi na Matimba ni uduce twagiye tugaragara cyane mu itangazamakuru, ndetse aho usanga buri munyarwanda uzi akarere ka Nyagatare izi santere nazo ngo akaba azizi cyane mu bijyanye no gukora uyu mwuga w'uburaya. Reka rero twihute twigerere ku mwanya wa mbere, aho ku mwanya wa mbere tuhasanga akarere gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba, ako nta kandi kakaba ari akarere ka Rusizi, nako gahana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho gakora ku mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu uherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse uretse ibyo ngibyo akarere ka Rusizi kakaba gakora ku gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko umurenge wa Bweyeye ndetse n'iyindi. Mu karere ka Rusizi habarurwa abagore n'abakobwa bakora umwuga w'uburaya kandi babyemerera barenga 1000 ngo baherereye mu Bugarama. Abangaba kandi ngo sibo gusa, ngo kuko abari abemera yuko bakora uyu mwuga, mu gihe ahandi hirya no hino muri aka karere usanga bakora uyu mwuga batabyemera.
ndetse n'abahoze babyemera ngo bakaba bavuga ko bavuye muri uyu mwuga kandi batarawuvamo. Mu karere ka Rusizi abakora umwuga w'uburaya nk'uko bagiye babigaragaza mu bitangazamakuru bagiye bavuga yuko umwuga wabo ubatunze, aho muri korona bagiye banavuga yuko kuba batari gukora umwuga wabo w'uburaya wari kimwe mu bishobora gutuma imiryango yabo isubira inyuma, yewe ndetse ngo bakaba banasonza bakicwa n'inzara. Ngayo nguko rero uriyumviye uduce mu Rwanda dukorerwamo umwuga w'uburaya. Gusa nawe niba wumva hari aho twibeshye wakandika muri komenti ndetse ugatanga igitekerezo cyawe ukatunyomoza. Gusa icyo nakwibutsa ni uko wakanda subscribe unyuze munsi y'ivideo maze ukareba ijambo subscribe ukarikandaho kandi ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification z'ibiganiro byose tukugezaho umunsi ku wundi. Naho ibiganiro by'Indatwa TV nakagaruka. Murakoze cyane.